wowe wahuruje abantu baza gutabara guheka amakuru gakwira hose. Amakuru avuga iki? Ko yagiye munza gakenga. Amahoro abane namwe mwebwe mukurikiye YouTube channel Kibare TV. Angaha tukaba tugiye kurebanira hamwe amakuru ari kugenda agarukaho mu isi hose, cyane cyane akibanda mu gihugu cy'Ubuhinde. Iyi ni inkuru itangaje, inkuru yagiye ibica bigacika, aho umugabo ukuze wari umaze kujya kubyara abana bageze muri 5 b'abakobwa, akaba yari afite n'umugore, akaba yashinjaga umugore we kuba byara abakobwa gusa. Ubu iyo nda yari ya 6 umugore we yari atwite. Umugabo akaba yari afite amatsiko menshi yo kumenya noneho icyo umugore we atwite, akaba yafashe umwanzuro wo kumubyaza akoresheje icyuma. Iyi ni inkuru iteye ubwoba itangaje, inkuru abantu benshi bari kugenda bayitangaho ibitekerezo bitandukanye bavuga ati nk'ukuntu tuzi imico yo mu Buhinde, umuco mu Buhinde murawuzi, abagabo bafatwa nk'Imana, barubahwa, baratinywa, ku buryo n'iyo umugabo rwose agize ishaba akabyara umwana aba ari ibintu bitandukanye byiza cyane. Ahangaha rero icyo ngusaba, stay in touch, tukwibutsa gukanda subscribe niba uri mushya, ugafungura n'inzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nk'uko twari tubivuzeho, aya makuru y'umugabo wabyaje umugore wakoresheje inanjoro, aho aka kuma kitwa nanjoro ni akuma bakoresha bahira ubwatsi bw'inka. Uyu mugabo yavuze ati ngomba kumenya icyo nwite, nkavuga ati ngomba kumenya igitsina nwite. Nibwo yafashe umwanzuro wo kubyaza umugore we akoresha nanjoro. Ubu ngubu tuvugana rwose uyu mugabo akaba yagejejwe mu butabera. Gusa iyi ni inkuru itangaje, inkuru iri kugenda ibica bigacika, inkuru ku isi hose. Urumva kuko ni inkuru itoroshye kumva nk'umugabo ufata nanjoro ngo yibyarize umugore we, kandi umugore we bivugwa ko iyo nda yari imaze iminsi. Rwose umugabo ayireba, yitegereza, yishimira, kugeza ubu ngubu ikaba yari imaze kugera amezi 6. Urumva ko umugabo ibintu yakoze rwose ni ibintu by'agatangaza, ibintu bitoroshye, ibintu rwose utabura kuvuga ko birenze, biteye ubwoba. Uyu mugabo rero w'imyaka itari mikeya, kuba yafashe icyemezo cyo kubaga umugore we kugira ngo arebe igitsina cy'umugore we atwite, urumva ni ibintu bitoroshye. Tuzi ko mu Buhinde bakunda abana b'abahungu, bitewe n'uko abana b'abahungu ni nk'umugisha, barabubaha, ku buryo umubyeyi rero kugira abo bana b'abakobwa 5 ni ibintu bitoroshye. Ubu leta y'Ubuhinde tuvugana ubu ngubu, uwo mugabo akaba yatawe muri yombi, barimo bamureba bavuga ati iki ni igikorwa cy'ubwicanyi, kuko ubu tuvugana uwo mwana yabaze umugore wamubyaza. Umwana we yarangije kwitaba Imana, ubuzima rwose bahise bamukura mu buzima. Ubu ngubu umugabo urumva ko umwana yashakaga kureba, ahubwo yahise amwiyicira. Ni ibintu bitangaje, ni ibintu bitoroshye. Urumva ko rwose yihemukiye, kandi rwose yamureka byari kuba ari amahirwe, kuko uwo mwana ubu tuvugana basanze ari umuhungu. Urumva ko umugabo yihemukiye. Rero mu Buhinde nk'uko dusanzwe tubazi ku muco wabo, bakunda abana b'abahungu. Kumva umugore abyaye abana barenze 5 b'abakobwa ni nk'ikimwaro. Umugabo atangiye kwiyumva nk'ikimwaro, kumva ko Imana ari we zanze, kuko tuzi imyizerere y'Abahinde, bizera Imana cyane. Rero umugabo ngo yarasenze, arasenga, noneho abonye umugore watwite inda ya 6, aravuga ati reka ntegereze. Arifata biranga, kwihangana bimunaniye, nibwo yafashe umwanzuro wo kubaga umugore we akareba igitsina atwite. Gusa ubu ngubu akaba rwose yahise amukura mu buzima, umugabo akahita atagwa muri yombi. Abahinde bagira umuco wo kwizera Imana cyane, umugabo afatwa nk'igitangaza. Byose umuco wabo abantu benshi ndabizi neza ko bawuziho byinshi, ni ibintu bitangaje. Rero kumva umuco wabo utuma bakora ibintu
navuga ko biteye ubwoba, gusa ntabwo tubitindaho, siko bose babikora bitewe n'imyumvire y'umuntu. Ubwo nawe niko yari yabihisemo kugira ngo yirebere igitsina twite, gusa niyo yari kubyihanganira byari gushoboka. Ariko kugeza ubu tuvugana rwose umwana akaba yarangije kwitaba Imana, uwo mugabo nawe akaba yagiye mu bitaro, umugore akaba nawe ari mu bitaro barimo bagomba kumwitaho. Kuba rero umugabo yakoresheje nanjoro akuma bakatisha ubwatsi bw'inka, urumva ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bitangaje. Ahangaha mu Buhinde dusanzwe twumvaho amateka menshi atandukanye, menshi cyane. Iki ni igihugu kirenze cyane ku isi, si igihugu wagereranya n'ibindi bihugu biciriritse, kuko ubu tuvugana mu rwego rw'ubukungu kiri ku mwanya wa 4. Urumva ni igihugu kirenze, bikekwa ko rwose kizagoma kikigira n'imbere, kigakomeza kikajya imbere, kuko urumva ni igihugu ku mwanya wa 4 abantu benshi bifuza kujyamo, ngo kirimo abakobwa beza, kirimo abakinnyi ba filime benshi dukurikirana turi benshi ku isi. Iki gihugu uracyumva ko ari igihugu kirenze cyane. Ahangaha tukaba tugiye kurebanira hamwe se tumenye ubundi kubera iki Abahinde bagira imyemerere yo kumva ko abahungu aribo barenze. Stay in touch. Nk'uko twari tubivuzeho, mu Buhinde bakunda abana b'abahungu. Kugeza ubu ngubu kiri mu bihugu bikeya abahungu bakwa n'abakobwa, aho usanga rwose kuba ubyaye umwana w'umuhungu uba ufite rwose imari baragukwa. Ni ibintu urumva ibintu bitoroshye. Tujya twumva nka hano iwacu mu Rwanda abakobwa nibo dukwa, ku buryo rwose utanga amafaranga asobanutse. Gusa ubu ngubu mu Buhinde ho umuhungu baramukwa. Rero kumva ko wabyara abakobwa 5 ubifata nk'ikimwaro, ukumva ko imana zabo zabavumye, kuko tuzi ko bakunda gusenga imana. Abahindu murabazi za mana zabo, twebwe tuzifata nk'ibigirwamana kuri twebwe, gusa kuri bo ni imana za nyazo, kandi ibyo bazisaba barabibona. Rero niko tugafata ngo dupinge imana y'abandi. Abahinde rero umuco wabo wo kugoma gushyira abahungu hejuru ni mwinshi. Abahungu bagaragara nk'abantu barenze, gusa uko tugenda tubona abasitari bamwe na bamwe benshi barenze. Iyo tuvuze nka Deepika Padukone, tukavamo Priyanka Chopra, aba ni abakobwa rwose ba Kareena Kapoor. Uvuga ati kabisa namwe idarapo ry'Ubuhinde mwararizamuye. Iki ni igihugu cyagiye kimariramo muri sinema rwose. Ubona ko sinema igihugu cyayizamuye, aho abakinnyi ba filime bakina, leta ubwayo ikabaha ibikoresho byo gukoresha. Urumva ko ni igihugu cyahaye sinema, kuko na sinema dukeka ko ari kimwe mu cyafashije iki gihugu cy'Ubuhinde kugera hejuru. Aho usanga ibindi bihugu bitandukanye bitajya bisapotinga abasinema, ariko Ubuhinde bwo ubona ko bwagikemuye. Rero abagabo nk'uko twagiye tubigarukaho, mu Buhinde bagenda bafatwa mu buryo burenze, barashimwagizwa, bafatwa nk'imana rero muri rusange, kuko niba umugabo bamukwa, urumva rwose ko ukurikije nko mu Rwanda uburyo dufatamo umukobwa turamwubaha. Rero urumva ko ni ibintu bitoroshye cyane. Rero aha tukaba twagiye tugaruka kuri iyi nkuru y'uyu mugabo wabyaje umugore we akoresheje nanjoro. Nanjoro ku bantu batayizi ni akuma bakoresha bahera ubwatsi bw'inka, ihene, amatungo atandukanye. Rero uyu mugabo urumva yakoze amahano, kumufunga ni ibintu byumvikana, gusa none ntago wamwihora, wenda bitewe n'amarangamutima ye yari afite amatsiko yo kumenya umwana atwite, gusa ntabwo twabimurenganyiriza. Rero nk'ano ngange Mashushiki tukaba twagiye turebanira hamwe, tureba se aya makuru niba koko ariyo, turagenda dukora update
noneho niba wumva nawe uyakunze yagushimishije wanyarukira muri komenti ukatubwira, niba hari icyo ushaka ko tuyacukumbura birambuye ukatwandikira tukakubwira, kuko iyi ni inkuru itoroshye kuyihererana, ni inkuru rwose wumva ko ari inkuru itoroshye. Hano ngaha rero ngiye twabanye nitwaga Amashushika, nkaba ndi umunyamakuru wo kuri Kibare TV. Amahoro abane namwe.